Diyabete yo mu bwoko bwa kabiri aho itandukaniye n'iyo mu bwoko bwa mbere, ni uko iyo mu bwoko bwa mbere iterwa n'uko umubiri w'umuntu ubwawo uyirwanya bigatuma ubwirinzi bw'umubiri bwica uturemangingo tuvubura umusemburo wa insuline, bityo nawo ukagabanuka mu mubiri. Uyu musemburo wa insuline akaba ari umusemburo ushinzwe kugabanya amasukari mu mubiri. Diyabete yo mu bwoko bwa mbere ni indwara ishobora kugenda mu muryango ndetse umuntu akaba yanayirwara akiri muto. Diyabete yo mu bwoko bwa kabiri yo iterwa no kurya cyangwa kunywa ibintu bifite amasukari menshi birenze akenewe n'umubiri, bigatuma insuline iri mu mubiri igira ubushobozi buke bwo kuyagabanya mu mubiri. Iyi diyabete kandi ikunze gufata abantu bakuze. Twe rero muri iki kiganiro turavuga ku ndwara ya diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Iyi akaba ari indwara ifite ibimenyetso bitagomba kwirengagizwa. Iyi ndwara ya diyabete y'ubwoko bwa kabiri ni indwara mbi cyane ndetse iterwa n'uko umubiri w'umuntu ufite amasukari menshi arengeje ubushobozi umusemburo wa insuline ushinzwe kuyagabanya mu mubiri. Isukari glucose mu maraso ntigomba kurenga hagati ya miligarama 100 na miligarama 125 kuri desilitiro y'amaraso. Ibipimo bikaba bingana na milimole ziri hagati ya 5.6 ndetse n'3.9 kuri litiro y'amaraso. Urubuga rwitwa Best Diabetic Solutions ruvuga ko ibipimo birenze ibyavuzwe haruguru bisobanura ko umuntu afite isukari iri ku rugero rwo hejuru mu maraso bifatwa nk'uburwayi bwa diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Iyi diyabete akaba ari indwara mbi cyane kuko ituma amaraso atakaza ubworohe bwayo agakomera akaba nk'igikoma. Uko iyi sukari glucose yiyongera mu mubiri niko birushaho gukomerera umutima gukwirakwiza amaraso mu mubiri wose. Ugufata kw'amaraso akaba nk'igikoma bituma ashobora kuvura cyangwa agafunga imitsi yatwara, bikaba byatera indwara z'umutima cyangwa bigatera stroke. Abantu barwaye diyabete bagomba kwitondera uko isukari ihagaze mu maraso yabo buri munsi. Kumenya uko umuntu yakita ku ngano y'isukari iri mu maraso ye bituruka ku kumenya ibimenyetso bya diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Iyo isukari glucose ibaye nyinshi mu maraso biroroha kubimenya kuko uwo bibayeho yiyumvamo ko hari ikitari kugenda neza. Ibimenyetso bya diyabete ni byinshi ndetse buri wese agomba kubimenya kuko kubimenya hakiri kare bishobora kugufasha. Iyo isukari yiyongereye cyane mu maraso bishobora no kuba byatuma umuntu ajya muri koma. Ikimenyetso cya mbere cy'iyi diyabete yo mu bwoko bwa kabiri ni ukujya kwihagarika bya buri kanya. Iyo umubiri w'umuntu ushaka kwikuramo isukari yabaye nyinshi, umuntu akenera kujya kwihagarika bya buri kanya. Kujya kwihagarika bya buri kanya ndetse ukihagarika cyane abaganga babyita polyuria. Impyiko za muntu zifite akazi ko gufata amasukari wariye zikayasubiza mu mubiri kugira ngo ahindurwemo isoko y'imbaraga zikenewe n'umubiri. Iyo diyabete yageze mu mubiri w'umuntu ituma uburyo impyiko zikoramo buhinduka, bigatuma isukari nyinshi iri mu mubiri ikurura amazi menshi, bikaba byanatera umubiri kugira umwuma. Kwihagarika bya buri kanya ni kimwe mu bimenyetso bya diyabete bitagomba kwirengagizwa ndetse bishobora no gutera kunanirwa kw'impyiko. Ikimenyetso cya kabiri ni ugutakaza ubushobozi bwo kureba neza. Iyo umuntu agira ikibazo cyo kureba icyezikezi cyangwa akagira impinduka mu buryo yarebagamo, ni ikimenyetso cy'uko isukari yabaye nyinshi mu mubiri we. Iyo isukari ya glucose yabaye nyinshi mu mubiri ikurura ibisukika byo mu maso bikaza mu mboni, bikaba byatuma umuntu agira ikibazo cyo kureba neza. Birashoboka ko umuntu ashobora no kuba yahuma by'igihe gito mu gihe isukari ya glucose yabaye nyinshi cyane mu mubiri we. Niba ugize ikibazo mu mibonere yawe, biba byiza ko uhita ujya gushaka ubufasha kwa muganga hakiri kare bakareba ikibazo ufite. Uko imibonere yawe igenda ihindagurika bitewe n'ingano y'amasukari mu mubiri wawe, bishobora kukugiraho ingaruka zihoraho mu mibonere yawe cyangwa kureba kwawe. Ikimenyetso cya gatatu ni ukugira umunaniro uhoraho. Bishobora kugutangaza wumvise ko abagera kuri 85% by'abarwayi ba diyabete bavuga ko bakunze kugira umunaniro uhoraho. Umunaniro ufatwa nko gukunda kuryamira ndetse no kubura intege zo gukora ibintu umuntu yari asanzwe akora. Intege z'umuntu ziragabanuka kuko isukari igenda yiyongera mu maraso ye, bigatuma ahorana ubunebwe n'umunaniro. Nk'uko bitangazwa n'urubuga rwitwa The Diabetes Council, umunaniro ni ikibazo ku bantu barwaye diyabete kuko uturemangingo tw'umubiri tutaba turi kubona intungamubiri ku gihe kubera amaraso aba agenda gake mu mubiri, kubera aba yabaye nk'igikoma, bigatuma umuntu yumva nta ntege afite. Ikimenyetso cya kane ni uguhindagurika kw'ibiro mu buryo butunguranye. Iyo umuntu akimara kurwara diyabete bikunze gutuma abura apeti cyangwa ubushake bwo kurya. Kubura ubushake bwo kurya bituma umuntu arya ibiryo bike kurenza ibyo yari asanzwe arya, bigatuma atakaza ibiro. Uku gutakaza ibiro kuba kwitezwe bitewe n'impinduka ziba ziri kubera mu mubiri we. Umuganga agomba kureba guhindagurika kw'ibiro kuri hejuru y'ibiro 4 kuko bishobora kuba ikimenyetso cy'uko umubiri uri kunanirwa kurwana no kuringaniza amasukari mu maraso. Ikimenyetso cya gatanu ni ukugira icyaka gikabije.
Abantu benshi barwaye diyabete bakunze kugira icyaka kiri hejuru iyo isukari yiyongereye mu mubiri wabo. Umubiri uba ukeneye amazi menshi aturutse mu turemangingo twawe kugira ngo ubashe kurwanya ukutamera neza k'ubuzima bwawe. Ikindi kandi umuntu ashobora guterwa icyaka no kujya kwihagarika kenshi kuko aba ari gutakaza amazi menshi muri uko kwihagarika. Ikimenyetso cya gatandatu ni ukubura ubushobozi bwo kumva ikigukozeho cyangwa se ibyitwa numbing sensations mu ndimi z'amahanga. Kutumva ibigukozeho ni kimwe mu bimenyetso by'ibanze bya diyabete kitagomba kwirengagizwa. Umuntu ashobora kumva ibinya mu maguru cyangwa se mu birenge kuko n'ubundi ibice bikunze kugaragaza ibi bimenyetso byo kumva ibinya ari amaguru n'ibirenge. Kimwe mu bitera ibi binya mu birenge ni ukudatembera neza kw'amaraso bitewe no kuba yarafashe cyane, bityo ntabashe kugera mu birenge bigatuma n'imyakura ijya mu birenge nayo yangirika. Ukwangirika kw'imyakura ijya mu birenge gushobora kubabaza cyane urwaye diyabete ndetse bikanamubangamira. Kumva ibinya mu birenge bitandukanye n'ibindi bimenyetso kuko niyo umurwayi yakubita ibirenge hasi mu buryo bukomeye bitatuma bigenda. Ikimenyetso cya karindwi ni ukugira inzara ikabije. Abantu bamwe bananirwa no kurya mu gihe abandi diyabete batera gukunda kurya cyane. Iki ni kimwe mu bimenyetso bya diyabete y'ubwoko bwa kabiri gikunze gucanga ndetse no guteza amayobera mu baganga. Inzara ishobora guterwa n'uko umubiri w'umuntu uri gukoresha imbaraga nyinshi kubera kugenda gake kw'amaraso. Uku gukunda kurya cyane kwitwa polyphagia mu ndimi z'amahanga. Ndetse byerekana ko umubiri w'umuntu uba uri kurura no guhindura ibiryo mo imbaraga zikenewe n'umubiri. Umubiri w'umuntu yibeshya ko kurya ibiryo byinshi byatuma ubona imbaraga nyinshi ukeneye. Ikimenyetso cya munani ni ibisebe bitinda cyangwa bikanga gukira. Ni ibintu bizwi n'abantu benshi ko ibisebe by'abantu barwaye diyabete bikunze gutinda gukira ugereranyije n'abatayirwaye. Ikibabaje ni uko kuri aba bantu barwaye diyabete hari ubwo ibisebe byanga gukira neza hakitabazwa ubuvuzi. Igitera ibisebe kudakira ni uko isukari ya glucose iba yiyongereye mu mubiri ituma igisebe kitagerwaho n'intungamubiri zikenewe zituma kibasha gukira. Iyo amaraso yabuze uko agize intungamubiri kuri iki gisebe ngo kibashe gukira, bishobora gutuma umuntu acibwa urugingo mu gihe diyabete bititaweho n'abaganga. Ikimenyetso cya cyenda ni ukugira ibisebe byizana ku birenge. Ibisebe biterwa na diyabete akenshi biza ku birenge, bitewe n'uko amaraso adatembera ngo agere ku birenge, bityo bigatuma hatonyuka hakavuka ibisebe. Akenshi ibisebe biza ku bice umuntu yumvamo ibinya ku kirenge. Iki gice cy'ibirenge gikunze kuzaho ibisebe bigoranye kuvura kuko akenshi birangira umurwayi aciwe ikirenge kuko nta kindi kiba cyakorwa ngo ibi bisebe bikire. Umuntu wibonyeho ibi bimenyetso by'ibisebe byizana ku birenge agomba kwivuza hakiri kare. Amakuru aturuka ku kigo cy'Abanyamerika gishinzwe kurinda indwara cyitwa Centers for Disease Control and Prevention avuga ko abaganga babaga baca ingingo z'ibirenge zirenze 73,000 buri mwaka, akenshi biturutse ku burwayi bwa diyabete. Ibisebe byizana ku birenge ni kimwe mu bimenyetso bya diyabete bitagomba kwirengagizwa. Ikimenyetso cya 10 ni ukumva utameze neza mu mutwe cyangwa kuzungera. Iyi sukari glucose yiyongereye mu mubiri bituma umuntu yumva ari kuzungera, akumva nta mbaraga afite ndetse akumva atameze neza muri rusange. Igitera ibimenyetso ni uko amaraso ajya ku bwonko aba ari kugera ku bwonko mu buryo bugoranye. Iyi sukari igabanutse mu maraso, uku kuzungera guhita kugenda, umuntu akongera kumera neza. Umuntu ukunze kugira ikibazo cyo kuzungera ashobora kuba afite ikibazo cy'isukari nyinshi mu maraso. Ikimenyetso cya 11 ni ukumva utuntu tukujomba ku ruhu bikaba byatuma wishimagura. Iyo umuntu afite amazi make mu mubiri ashobora kumva hari utuntu turi kumujomba ku ruhu. Ibindi bimenyetso by'amazi make mu mubiri ni ukumagara k'uruhu ndetse no kumva wakishimagura ku ruhu bitewe n'uko uri kumva utuntu turi kukujomba. Kumva utuntu tukujomba ku ruhu bitandukanye no kwangirika kw'imyakura nubwo bishobora kugira ibimenyetso bimwe. Kwangirika kw'imyakura cyangwa neuropathy birababaza cyane ndetse bikagira ibimenyetso bihoraho, mu gihe kumva utuntu tukujomba ku ruhu biza bikongera bikagenda. Ikimenyetso cya 12 ni ukugira impumuro nk'iy'imbuto mu gihe umuntu ari guhumeka. Iyo umuntu yumvise impumuro nk'iy'imbuto cyangwa ibyitwa fruit smell mu ndimi z'amahanga mu gihe ari guhumeka, bishobora gusobanura ko umubiri we uri mu gikorwa cyitwa diabetic ketoacidosis gituma acide yiyongera mu maraso. Iyo umubiri ufite umusemburo wa insulin udahagije, ukora ikinyabutabire cyitwa ketone kugira ngo icyo kinyabutabire gisimbure uyu musemburo wa insulin. Ikinyabutabire cya ketone ni acide ndetse kikaba cyateza ibibazo mu mubiri wa muntu.
Iyo umubiri w'umuntu uri muri iki gikorwa cyitwa ketoacidosis, biba ari ngombwa ko ahita yihutira kujya kwa muganga kugira ngo ahabwe ubufasha. Ikimenyetso cya 13 ni uguhindura ibara k'uruhu. Iyo umubiri w'umuntu utakiri kubona umusemburo wa insuline uhagije, bituma umuntu agira ibibara by'umukara ku mubiri we. Ibibara bikunze kuba mu mayasha, ku ijosi, mu kwaha, ku mavi ndetse n'ahantu hariho hose ku mubiri hatuma uruhu rwihina nko mu materanyirizo y'amagufa. Ibi bishatse kuvuga ko uturemangingo tw'uruhu dushaje tuba tugihari, ndetse uturemangingo dushya tukaba turi gutwikira utwo dushaje aho kugira ngo utwo dushaje tubanze kuvaho. Ikimenyetso cya 14 ni ukugira agahinda gakabije cyangwa depression mu ndimi z'amahanga. Nk'uko ikigo cyitwa National Institute of Health kibitangaza, abantu barwaye diyabete bagira amahirwe make yikubye kabiri yo kuba bagira agahinda gakabije kurenza abatayirwaye. Biba ari ingenzi ko ibi bimenyetso by'ubuzima bwo mu mutwe butameze neza bibonerwa ubufasha hakiri kare. Diyabete ntikwiye gufatwa nk'igihano cyo gupfa, kuko ushobora koroshya ibimenyetso byayo uhinduye imirire ndetse ugahindura n'imyitwarire. Ikimenyetso cya 15 ari nacyo cya nyuma mu byo twabateguriye muri kino kiganiro ni ukubabara umutwe. Iyi sukari yiyongereye mu mubiri akenshi bishobora gutuma umuntu ababara umutwe. Isukari nyinshi mu mubiri iteza akajagari mu mubiri, bituma ibice byose by'umubiri bigira ikibazo. Iyo amaraso agera ku bwonko ari make, bituma umuntu ababara umutwe ndetse akazungera. Iyo umuntu itegereje asanga ibimenyetso bya diyabete yo mu bwoko bwa kabiri ari ibimenyetso biteje ikibazo cyane, ndetse bikaba byanabangamira uyirwaye. Gusa umuntu agomba gukontorora diyabete akoresheje imirire ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri. Aho umuntu agomba gukora imyitozo ngororamubiri byibuze mu gihe kingana n'iminota 150 mu cyumweru. Bimwe mu bintu karemano byafasha umuntu urwaye diyabete guhangana n'ingaruka zayo ni ugukoresha amazi arimo indimu, gukoresha imbuto zitwa chia seeds ndetse no gukoresha ikimera cyitwa cinnamon. Ibi byose bigufasha kugabanya amasukari mu mubiri. Ikindi cy'ingenzi ni uguhora umuntu acungana n'uko isukari itiyongera mu mubiri we, bituma agira ibibazo mu buzima bwe. Mwakoze kudukurikira, mukomeze mukore subscribe kugira ngo mwongere gukomeza kubona ibiganiro byacu.